Abusiafo mamu nyina akwa aba me o case na ebre na sanso bio o twede apone de na ase be man because enye ono no bedum ye ya nka obi be say who are we say every Monday kosi fiada na ode yenkwa no e de a che ne akoya Friday bit ba bi bo yesterday because ejapade de ye kan wasem a serious business afei unimumra obi na kan na say know the law and be free enye sa obi asem krotumi koka ne beto so ontwato so obetime ne yede wakotum wansha you find yourself on the wrong side of the law nene de ye beka no ehu but it's serious eno so na bebo ho ban enwuma bi the vim lady afiapokua me me production team ye ne abre nene yede mi wo case ana ebro ne a lawyer fo a o ma bin enene ye bo nene ye ka asase ejapade adan no a wo pese wusie no one bedroom o chamber hall o one room o chese de obenye bia wo so de Nyankopon cheye onsa aka no obi ti manhye mu kra kakra bi na obeda na ene case ye beka se de meka na serious so nim se Ghana ha ye wo mra bi wo ha no ma ye frɛ no squatters right eti se bi obi wotema na militia house so say police photo so me squatters ebi a Sodom and Gomorrah ye so me squatters o matena on fie bebre ene so de Ghana ha obi enim se da chinti obi a kire yem kom SAV kakra nti ote akra ha but osi dan wo na kura ote akra ha o dan okumase ote akra o dan okofodua anasa mankese suhum obo prae so ene ade o wadan ho kaso bebre wadan ho abri ebepo no so bebre wadan ho a wo sam nanim fifre se de ba obenya kakra de ato aduane e very important but squatter na because utinkra ha ebo branti wode wodan no ama ne se ontena ho hwe no emre bi wo eche se so otena wodan mu 12 years a otumi ye dan ra na 12 years ntie lawyer fo ne se otena dan mu 12 years na wa anko ho wa mowa enye se bia wakọ so ko hwemra no ena wo ma hwesoma mefo no tie squatters na make bia na wonya ntiase ye ta afro mo hwesoma mefo no bia na wonsi ena ga na obi eniska aji se bia wo tonton powder ibi enye sa apade obebre kakra nsa na wonya onim sa enye easy into gi asase na asase ko esusu na ade ato na bia watwa blocks bia guso de anya ne emuba akwakoguso na tinkra na obobra we save 5 years na fe ukọ we save 5 years na ukọ na bi wonu ma wo kra umfa ne ntena mo wo be kọ no otedan nim wo be kọ no otedan nim into be kọ no otedan nim a wan kọ ho a wo be de hu so otena mo 12 years continuous uni ho lawyer bia mai obi ameka ahwenche na nya se wanu hunu keke na ade beka chense hey edan we mi na me edan ra o otena 12 years the person becomes a bona fide owner obeye fie ra obeye asase ra obetimi akokọ takoche court say asase we matena so fie du mienu matena so 12 years enti pacho wo abrochire wo Europe wo America Canada Asia Japan China mo amo bobra munye study pa na ye ba be biebiem ye ni nyina aba ye hwe so se obi ye hwe so ma meni no oto obi asase so a odua meko odua bro odua bode banche asase no hwan dia ye ntwe homre ne wo case na bede wojapade no ye bebo ho aba ye ba sesia na abeto aso me wo case na ani e from vim lady efiapokua abusiafo yasam makaba bio me wo case na ene bre na so yasan ababio na ne aloya fo kukuda mo matena se edada ye ni abre because ene ye be kan asase ejapade ba bia daache wo no yire no mma no ukru no mma mudi muti beto kane no ye ya se be ma na ekosi dan so ne e ma bebre ti makola okan shikuma se kofodua ka soa ahomache no wasi dwom dada be 3032 wa ton asase dada nti to de bi kro obeware na ono okuta na asase ube ma ba okay yenye ejapade na nna ye nti ade ne hia ma ehia ma ma hia obia nkra ndache na obia to asase a wode to nti yenhwe case we very serious case we as 1990 ena company the mega city real estate company wo mkoto asase 200 acre land ewo kaso ade sese kaso plot kakraka ena obia koto bi se de ba obenya bia wode na yi beto company CEO ena to enya ewo keto $50,000 ena koto no ena ode ni Nissan Pajero SUV car kakraka ya wutimu a ministers peche wo mutimu air condition funyanya no bi ena ode kosi a ode car no koma ahemfo no ena ode sika kakra so $50,000 so
na ode ne car na ka ho okoje no ni chocho tiger edini de asesa ne kakra se de be a obehu issue so won na ye asase ni wura wo se akaso area ho nyina asase tetete no ne dia na mega city real estate company no onim se asase ne pa na ni chocho no enye ne dia na ne wofa na asase ne ye ne dia no na ase wo hwe akira ama wofa ne nti wode ma no saa no ne uncle no so a wo hwe so ama no na ye asase wura no otuko akotena broche so many years a o kira de kra ho mega city ekote se be 1999 no mu se asase no ye ya ton de ama nkrofo foforo no me ye se ne fast on be ye no ma ye ho enkrata entom kofa papa bi ode ayi akable o civil servant ono to top plot ni bi o and on starting to develop it na because ono say na ni sika no no so nti no na nso ni obetu susu no wa ne kakra de Ghana workers obi ya nya desa abroche ko mo struggles no imu nti winter a workers be bra brofo de omu tiri mu de nti omu nya adwuma no wa bo adwuma double ahomachi snow mu nyina na atete ene obasama na de abetuatua edan no ho ayi kakra na papa so ya na dwen say o si 2 bedroom na wasi ayi 5 bedroom edan ni na 5 bedroom bo si 2 bedroom be no ko di fie dumienu edunum 15 years e besie because oniska odi besi na eche no yes o movie abusuafo ni nyina de o makọ edan na wasi nim na ko no say ni dade che chocho ni uncle no ya bono ya to no so no na asase ne ye ne no akotena brochi ene ya to no fi Germany no aba ene o yes ene obeba beto obeton asase no de akoye visa connection no ya de se de ba obetimi asan akọ asase no so biom na woye ya no eluzu woye visa connection enye ye ena afo hu se 200 acre land na ya ton ama company ndada no se de ode obekọ asase no so no akotwitwa asase no na de akoye de se na fata wa asase no so se the problem ni say chocho na ono na company no to asase no ono a otu a $50,000 ede car 4x4 ka hono wayira wo fa no asase no ye ne de anaba nti se company no obeden company na to asase no chocho no ono na no ye caretaker so ma mini na no hwe asase no so nti obeden ko ka che wo fa no asase no ye ne de ane se oto asase no de na che se wato asase no interest e wo asase nim ejapade no wonimu ana e kan sika kakra na watua no waboka anaa se omoka nti se ni nyina no ye ba be kan ho asem obi so ye hweso ma mini a de ne tumi a sa nipa kro no owo right say yes hweso ma mini a obeton asase na ene o ma esisi adan wo kaso ane makati hill echi oni ade obi ono yes hweso ma mini be no de dana rent no ogigi sika na wo vieru na wo ya asase ru na de hweso ma me dan ma no wo de wanyi ni school no adane landlord nti ni nyina na ye ba be kan ho asem se company no or right ana why na asase na nkasa ye ne dia wo fa na ye ne dia na se ni tiger chocho tiger no ono na asase ne ye ne dia e na fe mega city fo na nkasa o mokoje asase no se asase no o mbetimi akasa ya to asase wo kaso a ana se asase ni wura na a ofi abroche na baka se minimu man to ne me ho nti min tu minimu nya adwuma ni nyina ne ye beka ho asem na ene wa wonim se lawyer de last week ye ni lawyer bon komo saa me na no kwa de lawyer me do picture ko to Facebook no bi say ye friend say onimu abusuafo ni bi ni ade ye ni anti abroche form so abusuafo e bogus pa ene lawyer Jennifer papa Mrs ono so aba be kensa e wo studio say baby ni ye na ya pay leave ama no ya je Mrs aboso because o ma me ni lawyer dia so nya da je na one nufu no 24 hours so eti anyume eno ni asema ye kan ya lawyer fo aben ye nya bote ye ka ho asem lawyer ma me sha se free so na ye nhwe se dia ne asem no a ewo mu no mega city fo no moto asase no omo ye asase wura fo mbeti baka so omanya asase ato ana se wo fa na asase ne ye ne dia ne beka asase ne still ye ne dia won ton ma obia ni chocho tiger na ye hwe so ma mini a wo hwe asase no so na waton no e de age 4x4 aka ho no ono so obetimi aka se weja tumi obeton asase na na sisi no ohwe se civil servant here oto asase na kwa odi 15 years also na the company na is a company na the more ono kwa the more so na dey kan to ye so long na akable so oja ho akotena abroche say wa forget it cry wa forget na ya pass wa forget it that o hwe de ekwe dia yes o hwehwe asase na crawl bre pa it tells a lot so na so say o asase bi da baby o ja manaka so o ja manada ho
over 15 years. Nti eno no na chese ye be fan say we ja asase na nti asase ne nya ne de bio. So o komre ni ma your statute of limitation. Esi asase no ja to 12 years. No obi kotena so. Oni pakro no kotena so no. We show say asase am ti so e media. Oye bibia wo so. Obi aha no. Na say bro 12 years obefa. Nyabuche lawyer ase me koka no pa na nkofo ye ma so mpa se obi ye squatter otumi fa asase no eyi akable no akable asem na okay de ono so wato kakra wo otua kakra oto ono so to no otutuo no so ndu betimi aka se ono ye squatter de ona akable na tanso 15 years onya squatter enti den so so ne da akable ene obi a wo wato asase unya nko so but ya na obi esro assassin ya no aye uncompleted building bi anas wa ye bia be one room bi wanim ana two rooms bi no de nkofa akotena se de bo bi mewie nti no de o makotena ho e no so so ya dem enso so ya dem pa won say we no assassin ra na de nipa na akotena so ono na o de wakotena so nti ye fen say wo atoni uhu ne say o ye assassin ra assassin ra so de ontimi ne ntwema so sa ba we no ono na de ne pe anaso obi na ato ama no e na ono no de onim se wato asase no e na watena so adu saa mre no a oye bibia wo so a se asase ru bi wo ba bia wo senka by that time no oba watwen ya 12 years 15 years enti na just asase ni ru no oni chefa bia wo asase no bi wa maniko hey serious enti so obi ti abroche se na wiase mu setene enye easy saa na bia ana mu asase wo kumase o papa wu ye oja okoko oja o bode fuo ni ade bato nta nko ho na wa betena kran ha didi fried rice eni ade ndomi wo bibi saa be 20 years twem na ukọ ho a na je se de ote asase nso afa asase no se o papa di jao no o papa di jao wu ye no ne bia wudi ho bi kwa wo nya wo na ade nipa no kotena so de odi ade no na odi nipa no kotena so but ye cheche ye no wo so nya kokoko asase no but adwumantu tumi nko ho ti nipa no tena so a enfie be dumienu ana che sabe ne dia de o so ode ne kotena so wanton ama no ena nya ono no de ne kotena so enya ono de kotena ba busuani bi na de ne kotena so abusuani ni nim se asase no kokofo ni ye abusua bi dia ana se abrante no on kran ne dia but we na ehwe so ama no enya sa enti de owo kokofo no so ankasa no oti koko na na se one de ode na kotena asase so eye efe ne sen abunu ana abusa na se all landlord okay ono no ye abusuani no na abusuani me nya sure abusuani ne beka se ono na de na tena so nti ofa kwa so nim se ne papa ewu agya no okay enti so far as your tia asase ne so ebeka se mafu owura anyway de eno nya adverse possession lawyer mama musa se hwe se ene nkofo ayi for boys no ebi so na mo a mo hu uncompleted buildings no no abetenam ona ma o se mehwe obi antidan we mu no abetenam obetenam na wo so ebi a waso o shinti mo lawyer si mo bo mo yi your friends se kaso ko se bebo se hwan ye awie mu Accra Central na mo ne na mo sa makolai I'm friends say colorate man dey no colorate just so ma dey na so mama dey na mama dey dey say color no shoe bebrebo mu na bet na ha na brabo we nyina na so wanko asase no so na obi akotena mu a na che say the lawyer can no abeye ne dia wafa free okay ansa na mesha ase no last week me buy no mama official pa me pese me ma obi official pa me tia wetie phone na mo je super asama ayekai lawyer akansisi an ni na aye no kre indeed asama awoka sisi ase nkofo ni nam no hu uncompleted building no mo kotina na wo ye asase ran ana ase dan ran wo ti ba bi wo ye adwuma wo nkoho ne ade ene pese mu ni na mo ti ase se ye pese mu ni da ho emra no pese wani da ho ade na wato no ma wani nko ho menja your limitations act decree under that limitations decree in section 10 ho no after 12 years no in fact will rise to the land ni bibia betumi are completely extinguished no echiresen eno chese wa ma wani ana ho
Nti after 12 years no hwesoma mini no adane hwesoma mini yes esno hwesoma mini okay wow hwesoma mini wo na wama ni tumi se onkotena ho okay obi a ono de oni na ma wakotena ho no enya wo na wo de no kotena ho all right but so far as I was na ho a why no ho to say na ejapade na ye ono ane dia ne okoba for 12 good years what na ho aye ni bibia wo ase ni ade ne ye ne dia nko ade se wan hwe ni ye a saa emrai ebere wonya wasase ne bio and I person me hear this distinction and so koso yeah what when it comes to this particular land issues yeah will be a friend or bona fide purchaser for value in good faith without notice and no sabrofo no of any other any mo na go school nti patro cheche mu you cheche mu won say ye wo at the ton for ne wo at the tofo e be ka say ye wo the auto any the auto mpempi nkofo koto asase a obi eton ma oma onipa akono no ono akasa oni hutumi krata se oton so oton so be no aton ama obi betumi aton asase be 7,000 times je say nkofo edi nkofo abro wo krom hapa it's true wo san ba wo be ba betua ka obi be san ba wo se asase ne media wo san betua na wo san kotua obi tumi to Canada wo tua be 4 times me papa bi nso wo ho no so wo tua bia asa be 2 or 3 times wow ni na emfa kwan edi enya e wo krom ha nanso wo toto nsase no sa ade ya mekan edi boa because o koto ade fi obi ho na oni sa tumi kasa oton mawa na wotena so cha senya ye kasa 12 years ni na fa nkosi hi wa si udan wa bo ho ka wa ye bibia court no betumi ade atuma ma wo say wo ye bona fide purchaser che say wa adwemu kan na wo nim you didn't have notice say onipa ku no any title inti no asase no e wo say ye den e ya wo dia na che say wo no a wo koto asase no bra wo to asase na wo nim say nipa kro no ton asase ma asase ne nya ne dia na kwan bia ni ho ka be search komam ene utrim fita na ade akoto asase wa adwemu kan ana wo tue sika no ana wo krata so che say wo tue ho ka ana wo si udan si so atena so babru mfie dumienu court no tumi di utum say ubetimi atena asase no so wo ya asase wura sa pepepe na de na asase no so ye ne dia no a ono oni wona obi beton asase ne ma no ono de na be ye no waja hwa senior lawyer kan waja hwa ntu woni chefa bia wa asase ne woni chefa waja hwa serious yes just so asase wo so koso wonya asase abe 1 to 2 years e wo se wo de bibi to so esi so na obi ehun say asase no ye wo de e wo wura because nkofo ne na ma mo betonton asase na ma afofo and in our law no on beji am onipa ko no ye bona fide purchaser without notice in good faith and for value dia nti obi ye boga no ofia broche no beto asase no 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 de onim waye ni bibia wo so na obi ba wa chiro si asase mi na me dia na me kra me wa kwantuo ma na se busuan no kra ye tu akotena ha wo a wo ye boga no beto asase no court betimi agi ama wa sa betimi a che se wa dwiri mu fita right now say yes no I was say 12 years yes no I was say 12 years no twam and I was say utumi kire say bia obi wo ye set wo ye bibia wo ye bia went to me and find out say obi foforo na wo to me krata and onipa ko na wo to me krata no ono nso so wanya wo hwe so mani amba ho a so wo mani amba ho wanya vigilant ni na ne said you had no way of knowing say assassin no enye onipa ko na oton ma wo no ne dia nti wo ya de tofo na wa to afi onipa ko no ho no wo ye boga we fi baby aba beton we innocent nti court no obetumi dia but in this case here ken sa mega city real estate obi ntumi nka say sabre no so wo ye company dey won tu sike nwu keke wo ye boga ntumi nka say dollars wanya no fo nti beto agu ana pounds wo beto agu euros wo beto agu nti ye ntumi nka say na ke ye na sede wo to asase no obehu se sebe asase ameto no asase kroje asase papa asase ni diwo ansa na mabetwe sika o tam $50,000 mu ya enye $100 o na enye $20 na $100 kwa America enye sika atwa nti ye ntumi fa so bombo company ta asase we die sebe wo na sebe wajimi na watu sika atwene ye ntumi fa so bombo no
Yeah, the so born be born the name kwesi hwe. Sa ho. Se wo hwe a ani asase mre ya no kwa bo omo eto asase o. But say ebia before 12 years let me do work court. My title na adwuma. Okay. At the end no that's the difference. In the time title no company ni dia na asase wura no. Asase wura no title before the 12 years adwuma. Before mfie du mienu ne ba so. Asase wura no to be ba say nyame na mton asase ne ma o. Ai. Nti ade na o ti asase no so. Sa pepepe. Okay. Otimi de okọ. Okay. Court ni be di ama no. Na momo ye nhwe ha ye free bibi equity. You say it doesn't favor the indolent. Otna where you otumi so ana say all right so ekosi sa amre ne dia. Obi aye ohwe enye na te say free unsa. Na free unsa. Say be wa awurade wa dama asase. Just what down na egu abontin. It is say no emusa say company no. They na lawyers abrofo kakraka no ka bona video say bona fide say wan kakraka no. Company no ayi asset no na so omo de ombetimi aka so omo ya asase wi afa ai nti omo dia na se sa brain na be ya odia na wonni hu krata nyina court be ka se yenye krata na mawa na apa honsa no by adverse possession utimi kan wasem court gitum se ampa watena so ache bibia che se sa media ye de ma oye ya utimi faso eye nkrata e de obi kura court wo ho sa the title na perfect why na ye na se de se okoto asase a ana ye ton asase obe check se asase ne papa ansa na wachi why na ye na se de asase de oto na ana se de oto no de oto ne de se ne otimi ye ho eyi kululu no de abro se to ba wo a oto na wo do sika eko se ba se sika bi a hye ye usika ade na mo se samra ne se because nipa bebe se de lawyer kai enkofo bo nkofo abro epo obi ji loan ye loan ketwa loan kakraka wode ne papa dan no de akosi awo because of pebi che se nti ade na ye nyemra ne se asase a ye ton nkran nkra de we so nkran kasoa wo a wo ton asase wo so make sure so ukuta ho nkrata ansa na waton ade ne munya ne sa se nkrata ne de e wo lands commission ye free bibi search okoto asase ye papa search na papa most often ana nkran nkofo di nkofo abro dodo na anye ndo munye dodo na anye emze nkofo abegie di se patapati mi fa asase sa nti omunye search no search no kra on the onima se waka chense asase ye odia no amaska no awuram serious obi won so asase ru no te ba bi na ohwe before 12 years obetimi kra ma oti udan no obi anu aba before 12 years no odo be court obedi nkunim etivo muguso amotwa me wo case na live wo Adom TV so na ye ni abrasa asem asem na ye ka no because se wo na wanya bia na papa bi di bija o uti anya yesa media bia na wabenya kakra tususu nso wasede nso bebo brapa na o ma so benefit wo ho nti wanya kakra ehia se ebo asase no ban nti me ntwe ye homra na afi ye meto aso ye mehwe se de wata asase na lawyer abo ndi se bona fide purchase no asase ya beti ase se ye ne dia na omo maka so omo ti asase no so akire omo beto ye no papa ya tro letter bro omo se omo nyina ntu mi wa de omo to asase no wo no ho no wadwane kwa brochire ebekọ akoye den ye ba sisi ane aba beto aso we ya mi wo case na abusiafo sam makwa aba bi o mi wo case na ye wo live Adom TV so na nkomo na ye de se de lawyer for emienu boye kokose free na kro mfantini beka se ye fo yew na ekoto asase na wala asase wo mo ho letter wo mo ho yi pepe biala esa asase no ye woze na wala asase no polo ya se boko koto asase na wo de make sure there asase ne bo hu there aye search no wala nya adwuma wo lands commission ina e wo friend the line title enyim biala wo ho peloya no nyemmo mpede ye kodema asem no because ye nyu abe asase de ye mpese obia be rough na fi asase na kwakodi baabi basa nti lawyer mami sam musa sa point bi o ka se obi beto asase ana beto dan a koye search search ne ye wo he search ne ye no lands commission na wa obetimi akoho se mpese obi ye search asase ni details say be a plot number 15 block B ewo amasama na de ene bi abusuan edin a da so enya abusuan ni din kra de wo mu bia no information a ewo ho a e kire ni rura no ni nyina beba ebi we bedima ka se afia na
eye ne dia o sabi o de ja we ana say waton ama cancel ye obi bisa ho ebe kan history of winning natural afens so no ha afens no so mo ni da na call grounds ho okọ asase no so bisa any every due diligence no yes e bia ukoye de won krata nim na akra no afa ne sa bisa obi wa asase a e bia o de obi asiso o ye afu wo so ana bibisa ko asase ne so busa neighborhood ho mentena ba bisa wato asase debi busa neighborhood ho asase ye hwan dia obi wo ho a obehu obeka ne nyina akire da bia akọ sa areas so na ye obi wo ho a watena ho ache enti se u tiska sa e de ato ajapade a ma na ehia ho a ma na ehia na ye ho tu anamo per time per bre never ye de also ye bia ansa na otu yeska no because am de ya na me advice say why sa search ni nyina wi entu yeska ni nyina akra tu abe half bi ne pa anwa ekoye gbe shikakra panwa bi guso na yes de oye adwuma na ye hwese obi bebe animu a obi ama na chese asase na say wo de tra say ye o ka so wa asase a na eno de mwa lawyer mami musa say companies who say na say companies bebre ya asase won advert also ye wa asase wa ha betua 2000 to ase eno so ubetimi aye ho search say de e wo say wo search sanka company de onim so company na eton asase nti ana eno so wo search actually no so wo say wo search men trust you try asa in fact we call lands commissioner more history of the land won omo betumi a chair say bia says two way any dia no automa sa company way any not company or valid title into say o kita say any say number of plots into so ka say obetumi ama o say ya obetumi di ama now ho ato Inti yamfa say advert bebrebe companies ni ye no wo e was say wo de lawyer na ekokoye search na wa obetimi akoye because before say me call us go ho na minim no ho na mumu ni momo some of them ni omo na bi amuni momo na yan kana etiefo ni hu because nkofu ye very bi hu send message busa some mumu ni mo ho a na ye de ahye mo sa say efiri na ekokoto asase abusa lawyer no nko busa o lance ma wo classmate bi ni woni mo bia jabra du okra na hwe bofo ba akopa be ka gu so no o wa hwe na minyini senkra ha obi be hyeda ma asase ho nkrata bra wontu aka ma hwe fa ma so ntu de na o de kwa search no okay mutu me yesa adwuma no mo lawyers no yeah lawyers ye yesa adwuma no enti na ye wo ho no se oba na obeka che se wo pese wo yesa ni se ayan na eni mran se na ye wo se e na se na ye sifa ye land title registration act any land registry act na ya de ye ko ho ba wo se ye ko lands commission ho ba wo se ye ko ne ye ko bisa ensase ne ho nsem won documentations ni ade and one thing is say wakwa asase no ho obviously you have some information about the land location mpo when you hu say bia ewo mpotem ha ewo ha ne ha anyway na bo share say ni na ubetumi dia ba beka ama ni na ye de akọ orally akọ if you cannot get the physical documentation but better say obenya physical documentation because physical documentation no can the first step I would be who say e likely say and papa so onipa akono ewo valid title or to me krata because obi o start catch say me ma anyes unless say obey say unless say odisika we beto obi o start o kasa na we say start say without no because obi a no feel say o kita certificate ni ade because the better say yes me na me kita ade na nti eni won maybe a photocopy crowd the amount wait me that but lawyers no so ye boa nti say o pese akofo nim ti na mpese esiso bebre nim say o so lawyer to me akọ is that say intimidation ne ade ne bureaucracy unya lawyer na nti me musuro ka no ye suro sika no na o pese o kan bi so ensase ni bi o kra boy aban asase search na de be ba say aban asase enti enisi eton oton a otiso aban be ba betu yes sa aban asase enti government land vested lands enti no just say ye ni individual eton nya individual just aban dia maw enti lawyer ye hwe case na e ko e hu say ye ka say eyi chocho tiger de no ti asase no so oton ma mega city company no ene de oton ma eyi akabele no ni ade no ono ni hofa na wa broche boga ne say odne betna asase no odne betna so nko no do wa mani to me so onton asase no nti ye dan na mega city company no mumienu mo kase
obetimi aka say obetena asase why asase wura after 12 years because oni krata bi oni tumi ni wura nankasa amma ne tumi na ya ma otumi na wo hwe so keke ye den na wotumi eye asase wura ton asase no ti said ye me nua ba kan bona fide purchaser without notice omo toy na mega city for omo nim say na onye ni wura hwe area ho obia over 10 years over 15 years obia nim say chocho tiger yana ona area champion ona hasasi nyina ya ne dia watwa bia makwasi obia amekasa watwa bia makwajo na me na mkoto bia de na e say eye bone wa exercise saade no oh onso wagya ato ho ama boga na o ye mistake why mistake enti se no no wo case a obetima take chocho on enye de chocho na ton property nti onkoje ne sika na omo ti asase ne so de omo ni abusuabo bia obi asi na bro sanya de court no kra be hwe se utu sa nkofo ya omo be sofa dodo sin boga na o pesca sa akwa abrechi na setio emre bi ukai se eyi Sodom and Gomorrah fu asemi ba ye o mka se o matena asase ne so ache ampa so no matena asase no so ache asa 12 years a ukai na atwam enso court ka se yenkoto omo de tia ne se eno ye different matter e ho nye asase kra ye designate se ni pantna ho enti en na me no ye sonko no enti asase ye behwe se asase no ye wodea aye baby a nipa tena ye ansa na ye dia ma ebi o wa green line e kra nam ho this high tension let me mount now ebi was a pipeline se shase Sodom and Gomorrah for it na ho isi no that time na AMA boka pa sebi impreduasa flood is here nipa we ni na ka ho court no mai say omo ye squatters they don't have any right they don't have any right to say omo betena asase ne so ato la Jennifer now person can na me person make a big count and saying all the planning municipal metropolitan assemblies no near the district assemblies near there ye maps ye zone town areas no town and country planning almost zoning areas no say be a higher residential a higher commercial a higher educational use of the land sanya be ya the development of the city no ebetumi akọ kan sa say the abrochire we sa pepepe onso yen na ye wo ha na yen said that enfanye adwuma enu nti no behwe no na ba bia ya designate say ya zone ha say a higher de be ye maybe a mixed use, maybe a mixed commercial and mixed residential, and I say be a commercial only, and I say be a industrial use. Maybe a kwakotena ho. Na edi enya. Inti ne meka ne say Sodom and Gomorrah asem no kind. Ampa ho ye designate it for something else. Inti say ukotena ho a eno ne yentumi mfa ma say ye de chew. It cannot fall under the purview of law ya kan wo ha. Okay. But yen hwe say obi a hwesoma mini obi tumi de wan kasa de na kwotena dan nim no ono de na kwotena so onhwe bia ono do ho na won hwe se bia mesin fo no ne ade be ye adwuma bibia be koso kama na for the dan rent because bia wo si dan bia emu da chi bia wo hwe se wo fa ase no mo ma wo yire unuanu be obi aba yie kra obenya be bi de ne tiato na ono no fa kire de dan rent gi sika eno mra bia enka no na ode rent na hu ye den na aka fa ho bia na won shede nim sa what in crime mean say adverse possession no say bia obi kra o de asase mu obi ana say obehan a dine for 2 years 2 years na so wan kan hwe o ma 2 years na so 2 years na so ye no on kan hwe wa ma na tena ma 12 years eno so adverse possession achew sa ai say bia wo dan who say go East Legon no ne ade a nkofo wadan akese ka so say na otin krabia ya man government bungalow ya nya se ebetu no nti wayi na ni ato free nti sa ode amane say bia 5 years ne etwam abrochefo obi onya na anye so obeba ne mani ha ne kunu ni ha ne yire ni ha wo ma oya na wugya no a otumi ya adverse otumi gida no koso serious no on say otimu no wonim say ne mraso ne mraso I also want to on two on zone kan hwe and what team adverse possess enhwe ha o enhwe ha na de ba so betima tena 12 years ya na eze hia I think it's even public policy say enipa bi hia edan ebi mu hia enti ekodi ho sa na say wo hia o se manefa I see a very serious but mama ka o say so o share a friend saying Adom TV me okay sana live e wa Adom TV so your friend Vim lady na nkomo na ye dem wani enye ayi na che say
what to be Kenya for 2 trim to say 1 plot obi no obi to me ya adwena mato 1 plot on machem we will half plot me funny we japadia no ye frikitom ne akokasiem funny serious kokoda no ho dodo ho udi obi atena wa akono o ko so na for obi anda obi betre ma 2 1 no 2 o si won 2 akofa squad betu no hwe na aduma wo ye wa mre ho eno na lawyer so chere mu ni ti ba me ko ayifo no so ne hwe se ye hu se mega city fo no wo case asaso no mato no wo man ka so mo dia ena ayi chocho so asase no ye mia squatter ya mfa ma no so won ton asase no ena boga no a wo free Germany nti hu se wadi bone nti wa anya de se wo ye sa ma dan no ekodi mi kwa ye hwe han ne de se de mu nyina maka no na che se dan no ehia osa akable so che se ono so ti asase no so briefly na fa ye ntwe ehumra ne mefa call lesson bi akable so wo case lawyer wo case ono so atna so 15 years our case okay so obetimi atna asase no so ye mu ni de obetna asase no chocho ntumi nji sika bia mfi ne ho ontumi mpam no mfi ne ho ena German burger no so ntumi ontumi enya no hwe mamika bibi wa ha senye ye ka se ono ye bonafide purchaser without notice auto ade no at the right value no and in good faith also enu nti no sesi an wenya valid title e wo ye mra no mu na bibi wo ho a Latin for no e wo ye mra no my friend nemo that con non abet rule in short we say nemo that I just say one cannot give a title what he does not have. So in this particular case, ne apply wa. Why? Because why you high and a woman obi abet naso. I don't know kano. Say amount 12 years. Kwade no ho 12 good years. Kwade one ko ho. Into why you high no. Ama obi at naso no. Se see akable wa at naso 15 years no this see 2 bedrooms out of his 5 bedrooms. Ukona ukoji diner na say uko demolition na. Wa hanu pa. Loss no is not commensurate to time ni effort ni sika ni bibia odi ahemo no. And I woka say wo tua na kan so ebi nko na want to me and restore no to the status quo ante. Sa na ya ye kan. Ebi na want to me and fa na nko ni pep ni baby an wo na so na beto da sa na oba beto no. Inti sesi ano ono wo case say ne dan no obi antumi mba ho emba meka say ne dia a oje o san pesika so san betu aseken ne keka ho a eta esi wo ha no na emom 12 years after 12 years na asasem no ebetumi abam say why ahwehan say before 12 years dia ene on back no betumi dia court unim mameka o man for say uguso a wo hwe Adom TV live asem wo ehu hia pa unim ye ba behwe say lawyers say bibi de section 18 of omo NRC decree no 1972 no omo say the limit and put a limitation decree but omo conveyancing decree so omo say so obi kuta asase obi si asase wo no ne dia na so we kuta asase we nkuta asase we nkuta nkrata we kuta krata de on kuta nkrata no watena asase no so ache ansa na de okuta nkrata na eba ho na asase ne ne dia because nkrata no so ekofo de ha adwene pa yentwe ehomra ne ma mehwe nti wo abrochire na wa yese oto asase oti akra ha bia wo adwuma wo multi TV ha wo adwuma wo Vodafone ho MTN wo adwuma wo nkran ha wo ti makola yi seko mekasa ade asen obi ti bosuo mu eton ade wato asase ba unkuta krata ebi so unkuta krata obi so ti asase no so hwan ana court be ma no ho kwasa asase ne yende dia yemra ne beto aso asem no ehu nti biewani na mra no nye nkwa e ba sisi a mbacho esama makwa ababio mi okesa na ene yesua ne mapafa asase ho agapade ho se de obetimi abo ho ban se de obetimi ahwe ne yie mbacho freda mbei nnebusa lawyers question bia wo fa wasase ho wodan no a wastart isie no ene nkrata wo ho ye beba ne abuso wo mse so obi si wato asase na so asase ne ndia na so obi kuta document na obi so ti asase ne so na so de ote so no onkuta nkrata bia hwan ena court de be man se asase no eye ne dia mra wa ha nti ntena ho mo bia ensi so patcho share screen no so be say ye de numbers bi egu obetimi so akọ real vim lady Facebook and if you apokya Facebook okwa obetimi do comment na to me share that obo akenkan e de amana question na mebuta lawyers e de ama numbers ni 0302 Accra code 0302
211701 ekosi 04 0302 211701 ekosi 4 any of them utumi frɛ na we busa question bia say ɛyɛ wasase ho issue ɛna wo concern abrochefo no bi opɛ obi am ɔyɛ search ama amsrɛw lawyers ha buso ɔmo enkofa lawyer bia ɔkyena ɔde asɛm ɛbɛbrɛw ɔmo de yɛ ne ɔma kasanti ɔmo hu yɛmɔbɔ akyɛ sɛ ɔba na so ɔnyɛ search mo ɔnyɛ okasi bia na wa search ama na asase ho maso yɛ too much yɛ bredodo yɛ fa Kenneth bra Kenneth good evening Good evening. Mbacho ka se free him. Because if you Kofodia. Kofodia ha. O asase a question na dey. Me pacho ade ne say me papa eto asase no e wo man bi ho. Ana de tie ne say me papa no wewu. But se say ana efie no omo oto asase ni free ne mba no say me papa anto asase no o de che no. Omo be bre le ta ma yakoko. Ba meso me hwehwehwe me papa nyame mu ame hu efie hu krata ne nyamanye me bia ekyese obi san say asase ne woni dim me wo san krata no ba me frem lawyer no so say ade e call lands commission e ko hwete dim awo me papa dim a sana ebe che ezi braka na tudim de ebe ye wi a se bia lawyer no na omoawa ye betimi am ye lawyer san boawo na ya ko check because e bia wo papa nkrata de ono de onim no watro no but e bia call lands commission so o manwie asase ni nyina nkrata no ho e ba sa de awaso be ye bi san se o se lands commission edi ni pio MPO sa de na chese de wo papa kuta no wanwie transfer no eno so be ye asem nti wi a ye wi program na frɛ na lawyer se mo a e won chechemu ne ye hwete e betimi a Mr. Dove mami twa baby o ka se frame Mr. Dave good evening. Mami me free Kumase. Kumase mpacho yo busa wasem no. Mami kia after racket for na me question ni say eye dey e na asase ba ko pe. Yetumi nya papers be mienu miensa wo ho a eno so kire se eye correct genuine papers e ho no maintain ye media say organ na ade ne ho. Yo ai ba ko pe. Yetumi nya papers be miensa. Mr. Dave wunim Mr. Dave wunim de ntia se Christopher ye wo ayi Bible ba ko pe enso hwensori ye wo obi a kire mu se de ope nipa bonefo ho Quran ba ko pe enso ye wan media fo ye wo we nti mo ani na ho na make sure say baby a wo de no wo no eye kronje nipa bone wo wi ase de enya den a be ye ayi wo ho mame ko Kofodia brother me good evening. Yeah, me pastor master minister de mo kai ya de but mo hwe ya Kofo kunkum ni pa osade ho se ba to ma chance na o se wa ba transfer da ma je so ma me na o ba sa de service emra no se ya service so betimi da pa ba bi o eti mu chese mu yie mo ma e so sa de ma so me de ha me pa ne de bo ye da ma to ma chance na o do so a o so chance 12 years de ma tu kwan na be de ma se so ma me na me pa na do enye lawyers na ka ni sa o de emra ne tie no en mo mu kire no but lawyers bachelor bo say e wo say mfie du mienu ne continuous e wo say toa so mfie du mienu a wanko nye say bia watena so 2 years ne bia 2 years wo ko ba ako krata akra and da bi nyasa nti e a lawyer be sanya bo kire ono no de ne kwatena so eno de so oni hu kwan so betimi aka say ne dia yes ono de ne ko e je ne say wo ya asase wura nti oni pa ko no to me for what dancer what I say ana wo japa there sister Felicia Pacho good evening. Good evening. Pacho etio me ba to make a free Kumase. Yo yeti okoso. Me ba to me to land bio. Nipa na me to no. E ka che me say 2 years. Ma me ye hwe wo so a obeje free me say. Enti me to be 4 years ni. Ba anyankwa na guso. Enti anu no sa senge say o ma me pressure say ma me bi ana say so o di free me say ma make me anya me land me back na mama musa lawyer de obu say o say 4 years anwa pe na guso eye enough possession so we no eye agreement a oni ni pa ha ba won hwe no ne nka normally almost state ba ya no munye too serious and no so no ya na on say ekro bie no bi ho na wagya ato e ho na akronfo ru ebetena nti o so ge bi one na ya agreement o so ye bi wo so original Nigeria Pacho good evening o ka se free here
Pejane kakra ni enti o ha pejane yeti o koso I'm so tea and can't ever another caller lawyer na me busa say obi kutankrata na obi nkutankrata hwan assassinate dia it depend because obi on kitankrata no still am akma no kwan say on to me improving the title obi a friend say prove your title no say when no master man say with testimony we to me are the witnesses and say obi betumi aba be ka say bia asase no yetumi trace in history say bia wo na say ohin bia na say webusu bi na wudi adia na bia asase ne be ye wo de na sela won ni papers ha still a wo betumi awotumi e wo asase no so obi ntumi fi ba bi mba be ye papers na e bi yes ha say wo hu say won ni papers nti na wa fa ba bi wa fa echi na wa koye papers na wa ye na asenya ono no kita nti ye ne dia mama fa call we Bra Rashid good evening Santa Kwade Boko, my question be now. Good evening. Pacho, me who ebia mato asase wo nkwanche I say roadside. Na pacho me who obi a wato asase wo roadside no, meaning possession of to possess everything in front of the land and the high tension when it want me obi different thing that be was so without asking me for permission. My question is a very good question. Lawyer, Obusa say, Obi to assassin or kwan one, assassin a day anymore to me, the boss to say, Nidia. No be the containers, you know, Nidia. David, is it on say, assassin be anywhere near row? Assassin be anywhere near row. And he said, what to assassin kakrada onima. We are sure say, there is a plan, okay, almost a plan or say, a chair, bear kwan kese. Ebi okra so e kwan ya say that be e betre kwan nim ntu ni kwa so the container be tie ni musa wo dia because obi won mo say na anim ne ye dia we ye ne dia na ya ma so obi so to awo so a owo ho kwan so obefa so accord na asase so owo ho kwan ye owo ho kwan e be the easement ebi wo hwa bi na asase ni eto awo de no so na asase no to awo de no so ebi a ba bia mu ni ho obetumi afa so dia ye obi bia ye friend easement ate say obi betumi afa ukwan wasase so and say bia bia hu ni ho no that's their only right want to me take that away from want to me can say in the jeopardy and say any bibi but that right to do that particular activity no nkwa but easement no do na obeto asase to be part of the agreement so ye ka ho say bia dan kwan da how we da conditions and covenants say bi onko si kwan ne de wo asase so abeye kwan lo answer na be ko no bi to asase de ne nkrata wo so nya de ne nkrata okuta be che se o ya asase wura say okoto asase a ebi wo ma allocation paper allocation number 1 allocation site plan also mu yin indenture so ma indenture nti niam miensa we na eche se o ya asase wura no kra nchire o no na all the best starting process not at the lands commission e dia perfect your title na mo aso mo ye loss na mo ye mra di say nipa dodo say ne be ubeja waduma ho no kokko ti so ko no in fact there was a case many of them no appear say ginger strict also so ebi wo hwa omutumi hwe nema bi on a case by case basis na omaye ama no omaye na equity nso some yaka wo ha say ye laws no equity ka ho ko hwe article 11 na common law equity all those case law ni na obi betumi de ni case aba mark judge kra judge ne setting wa masa no aba be override this and ya okay nti eye say asemba obi di be court you never know how omobe interpret situation mbacho me na wase nyankopon sha so ne atena se wo me o case na so yesua ne ma bebreti fetu hofo wo hia allocation paper wo hia indenture wo hia site plan ni nyina no na they are starting process mbacho se wonti bibia se afre ne ama lawyer for emra no mo emmo na ye ne entwetwe komo lawyer Jennifer Oponya meche ene lawyer Kwabna Owusu Mensa ready so mbetimi aboy me the vim lady efia pokua production team ni nyina ye do bia se yakopon fa adom ni bi enka ochena ye besamba beto so ebiem